Ovo su surove strasti. Vlatko Štampar. Tada! Ne treba ga predstavljati, ga treba predstavljati. Evo, To je čovjek kojemu ne treba predstavljanje. Dakle, Vlatko Štampar. Da, evo, Vlatko Štampar je osobno moj favorit u stand-upu. Ja sam počeo gledati stand-up negdje pred 3 godine. Znači, hrvatski stand-up. Super, tamo sam imao 7 godina da se zalaufam, da si počeo gledati ove stvari koje valjaju. Nastupao je za naš jedan projekt, NLP Hrvatska, NLP Hooligans, i danas ćemo ga probati ispitati. Možda neke stvari koje ga nisu pitali do sad. Možda. Vlatko. Čudno je vaš. Ali imam ja jedno pitanje. Šta misliš da ljudi misle da je život, odnosno jedan dan jednog stand-up komičara? To je naravno pitanje. Šta mislim da ljudi misle? Da. Kad ti dođe neki ljudi, pretpostavljam da ima neko mišljenje o tome šta ti radiš. Da, pa to je mišljenje mama mišljenje. Ti sam se zajebavaš cijeli dan i nikad ne radiš. Jel? Pa ne znam, zato jer mislim, fora izgleda izvana, zato jer neko neš na poslu, to je glavna razlika, jer većina ljudi ide od 8 do 4, 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 i on ti dođeš, ja ne moram na posao, već si tu onak, zaki si takav šupak, zaki ne možeš, i onda samo dođeš gore i malo pričaš par fora i to je to, mislim, skroz jednostavno, mislim, zezaš se, cijeli dan se zezaš, to mislim da je dosta ljudi ne kuži da ima dosta pripreme. Znaš, dosta ljudi misli kako je super, ti možeš pričati sat vremena. Pa da, ali to je sat vremena na kojem sam radio. Nije da sam toliko predobar da sam došao i sat vremena pričao najbolje, sve je spremljeno i planirano. Ima improvizacija, ali spremljeno. Tako da, ja mislim da sam ne kuži ljudi koliko ima pripreme. Znači, mama mišljenje je da ti ne radiš ništa, cijeli dan, dođeš navečer i sat vremena pričaš. Pričaš i to je to. I super ti. Jel ima ikoga do tako stano i radi? Pa ja. U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti. Pa nema svaki posao, da se posvetiš tome, normalno da treba vremena za bilo koji posao, da valja, da neki konkretni rad, produkt svoj, da bude ok, treba biti utrošeno vreme, nije da sam da možeš sjediti cijeli dan i sad si postao dobar u nečemu. Da li to bio posao ili bilo nevezano za posao, neke, bilo ok. Da. Jel postoji škola za komičare? Da. Život. Super. Škola za komičare. Daj mi reci, Vlatka, danas onak tebe netko vidi, onak radiš to što radiš i misli si onak, mogu bi ja tak nešto raditi. Onak imam smisla za humor, je li dovoljno smisla za humor da se baviš s tim? Pa da, mislim da trebaš imati Ili da možeš i razviti? A mislim da moraš imati početnu neku iskru, moraš imati neke da kužiš kaj je smiješno, kaj ne. I onda samo s godinama, s iskustvom, možeš sam si destiliraš tu neku svoju procjenu kaj je smiješno, kaj nije. Još uvijek ne znaš, nakon koliko sad, 10 godina, ne znam točno, ali mogu bolje pretpostaviti kaj bi moglo biti ok. Ali ako imaš to neć malo sitno, mislim da možeš, samo treba iskustvo koje bilo čemu. Najbolje iskustvo, da. Znači, padne ti nešto na pamet i sad da ti kažeš, to će proći, to je fakat dobra fora. Da, teorija i praksa, isto 7 godina faksa i to je kod da si napisao foru. I super, znam, to bi trebalo biti ok, ali onda dođeš na posao i Isuse Bože, ovo nema veze s vezom. Svako ko je završio faks i došao negdje raditi je, znači, 80% stvari koje smo radili mi apsolutno ne treba u životu i kaj se događa, mislim da je tako i ovo, možeš donekle pretpostaviti kaj će biti, ok. Iščitati ljude, gledati, malo pogledati po ulici, ja mogu u glavi pripremiti 20 minuta, bit će to, pa ću malo pričati to, pa će se smijati, to me super. I onda se pojavim i vidim 20 ljudi, ovi su malo prestari, nisam očekivao, ovdje ima 5 djece iza, Isuse dragi, onda kaj se još događa, super, tek su počeli juhu jest, dobro, to će isto biti problem. I onda
treba promijeniti, sam treba krenuti od prve fore i onda vidi dalje, kak je prva prošla, onda dalje u glavi su 5 ulica, a možemo ići, prošla mi je ova malo bolesna fora, ok, ajmo probati bolesnije, ne toliko bolesno, idemo više na ovo. I onda se večer se lagano profilira, ovisno o publici, kak je njima, bar je tak. Da. Znači, tipa, ne znam, mrtvi ljubimci u obitelji sa 5 djece, te fore ne prolaze... Pa ovisi, ako trenutno nema mrtvog ljubimca u sobi, i to, onda se može preći... I šašira, evo ga, to je... Da. Ja, super. Daj mi recimo, molim te... Ti si 2007. godine prvi nastup imao, jel da? Znači pred 11 godina. Da. Mislim da sam pročitao da ti i jedan friend, jel da, ste nastupali i da ste onda poslije toga došli na radionice i da ste skužili da ipak to nije samo onak imanje dobrih fora, nego da tu postoji struktura. Ili ne? Ne. Prvi nastup je otvarala se neka kulturni centar, klub mladih, ne znam, u Varaždinu. Pitali su kolegu mene da li bi mogu napraviti stand-up. Mi smo onda gledali ove Robbie Williamse, Izarde i mislim Pablo Francisco, to je isto bilo hit. I čelno kao po fora mi možemo to napraviti, jer smo mi znali smo hrpu viceva i uvijek smo bili debili koji su zabavljali ekipu. To su vaši autorski vicevi bili? Vicevi, samo vicevi. I onda smo spremili taj nastup, svaki spremio pola sata i to je bilo 25 minuta autorskog nečeg i 3-4 vica prerađena kod da se dogodila meni. I super je bilo, lokal patriotizam, alkohol, prijatelji i super za prvi nastup. I onda... Kako se osjećao pred prvi nastup? Pa koji je sad pred nastup dok je neki bitan? Trema je trema, znači Pariza. Nije bitno obus, koliko iskustva imaš Ne, uvijek je trema, samo ovisi situacije. Ako je, da smo naravno imali prvu izvedbu, znači novog materijala i identična panika, jer ne znam kaj će biti. Kako sam išao na prvi nastup... Je li to baš panika ili je to tipa adrenalin, ajmo sad vidjeti šta će biti? Panika, adrenalin, proljev... I svejedno ti da su kamere upaljene, nisu kamere upaljene, svejedno ti je. Ili trema se može gradirati? Mene ovisi od razine stresa koliko je u nastupu trenutno. Što ti izaziva stres? Pa, kakva je publika, ko je u publici, dok sam nastupao za vas, to nisu idealni uvjeti, to je stres. Stres je zato ne znam da li ću dobro čuti, moram se derati, neke fore moram istovremeno prilagođavati, dok razmišljam kaj će biti sljedeća fora, svjetla je usrano i šugavo i svjetli s vami iza, ali dobro, nema veze, i 5 stvari poslagati, ali najbitnije je publika, mora biti njima dobro, ali ja moram poslagati da bude najidealnije njima. Svadba, stres, jer ove plešu, ima ove se događa, 5 stvari okolo, ali moram prilagoditi 5 stvari i puno veći stres je. I zato je honorar malo veći, zato jer mi je puno veći stres ovo napraviti. Show gdje su svi došli baš smijat meni i znaju da dolaze na stand-up, to je stres jer mora biti dobro, jer imaju očekivanja. I ja hoću da im bude večer, da 2 sata ne razmišljaju apsolutno ničim, da im bude super. I to je stres, odgovornost da bude dobar nastup za fanove i prave ljude i publiku i nešto. Znači, hoćeš reći da ti zarađuješ od humora, a bonuse dobivaš od stresa? Do nekle, da. Od humora preživljavam, a bonusi su za stresni. Dobro, znači, ali ipak je situacija gdje nemaš stres. To si rekao isto tako. Nekad imaš pred nove nastupe, pred nove fore, ali... Stres, koliko svaki nastup ima stres, ali svaki nastup... Prije nastupa je stres, ali taj stres nakon prve, druge, treće fore, sam nestane i pretvori se u nešto predobro. Da, interesantno, imaš preko 300 nastupa, to si mi rekao, ja mislim, u 5. mjesecu, jel da? Ili 700, koliko si rekao? Pa nemam pojma koliko ih je već sad. I meni je to fascinantno da, unatoč iskustvu da uvijek postoji. Sigurno je neki driver nečega, ne? Ali to je, mislim, stres, ali to je, rekao se, odgovornost, znači, to je nekakav osjećaj, odgovornost i osjećaj možda, iščekivanja čak, šta će biti, jel ti to isto igra ulogu ili Ma ne, isto mi je u glavi mi je ne znam, nikad mi nije bilo u glavi da moram ovo radim da bi ne znam, ovaj dio influencerski, celebrityski, to
bez veze. Ja bi istovremeno volio da dođe ljudi, puna arena i da se svi smiju, da nam bude jebano, ali da me niko ne vidi na ulici, da se to ne dogodi. A vidite ljudi na ulici? Pa zna se da je... Danas fotkanje poslije nastupa, super, drago mi je, ali mi onak, kaj će ti fotka, aj pričaj, ajmo neke jebote, ali mi je ne znam, trudim se raditi čim kvalitetnije bolje, jer mi je grižnja savjest, jer moram raditi dobro i kvalitetno, jer imam osjećaj da varam već sad, zato jer jedan od drugih dana će ljudi skužiti da oni zapravo plaćaju novce meni za neku večer gdje je meni najbolje. Meni je puno bolje. Meni je puno bolje i žao mi da vam nikome ne može biti toliko dobro. Kao vi mislite, kako je bilo dobra večer, onak nemaš ni pojma kako je bila dobra večer. Baš je bilo dobro, da ste smijeli, baš je bilo dobro. I onda još ti dao novce meni, jer je meni onak... Hvala jebote. I zato hoću da bude dobra, da im bude dobar, najlakše doći negdje, odraditi neke na pola i uzeti pare, ali nije sve u parama. Nego mora im biti dobra večer. Ima nešto i u bonusima. Ima nešto u stresu, u krstitkama i svadbama. Čekaj, hoćeš reći da što je veći stres, to ti je bolje na kraju? Ne uvijek, ne nužno. Ne. Ali većinu. Da mi reci jedno pitanje, kad pišeš fore, mislim, kako taj proces izgleda? Kažeš sutra pišem fore. Ne. Okay. Ma ne, ne znam, sve počneš gledati kao neku potencijalnu foru. Nije kao, gledaj, ovo bi moglo biti zarada, nego ovo bi možda moglo biti smiješno, ovo bi možda, ne znam, sve je kao neka polunatuknica. Aha. I sve zapisujem i tu i tamo pregledam, pročitam si 5-6 strana natuknica i sam da mi se malo, nadignu u glavi i sam da se vrti, onda se možda neki poveže s nečim. I prije sam raspisivao fore, imao sam foru o, ne znam, koli koja je na stolu i onda sam napisao, znaš dok ti kola stoji na stolu i bla 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 i kako je bilo napisano, raspisano, to sam naučio i to sam pričao. I moglo je konobarica pas dole, flaše, ja sam pričao, to sam napisao i tak ide i onda s vremenom sam počeo pisati manje teksta, a ostalo ostaviti kaj bude, jer uvijek je nekak Je li to improvizacija? Da, s improvizacijom, najbolje se fore mogu napisati s improvizacijom. Ja mislim zato jer, možeš ti skladati pjesmu i napisati i super je, znači napisao i kužiš note, ali ne možeš to bez gitare da probaš, to je publika, treba ti publika da moramo skupa završiti foru, ne ide bez vas. Ali prvo ti treba u glavi sjeti. Ali treba biti prvi neka premisa, treba biti ona procjena gdje ti treba skužiš, ovo bi možda moglo biti smiješno. Prije sam imao neku ideju za foru i onda sam tu, ne znam, fora o koli to i onda sve kaj se može biti u koli raspisati smiješno kola i onda se ta fora razgranula u neku foru od minutu, 2, 3, ne znam. A sad mi je nekak da zapisujem hrpu malih stvari i segmenta i sitnica kaj imaju, smiješne su. Kola, stol, neke torba, lampa i onda to sve skupo povežemo u neku priču. Neki dan sam došao, vidio sam kolo novo i onda smo vidjeli lampu i onda se desi svakih 10 sekundi, a ne svakih 30 sekundi. Jesi ikad izbacio foru koja tebi nije bila smiješna? U smislu da si ju napisao sa pretpostavkom da će publici biti smiješno, ali tebi nije? Ne. Okay. Ne bi to funkcioniralo. Okay. Ne, meni mora biti zabavno. Moram vjerovati foru. Da, ne mogu još jedna stvar vezano za javni nastup. Daj mi reci, da li misliš da ljudi si stavljaju ograničenja u smislu možda im je fora to što radiš, možda bi htjeli se baviti stand-upom, možda imaju dobre fore dok su u nekom sigurnom okviru, ali imaju taj jebeni problem sa stand-upom. Kako si ti to prevladao? Ne znam, nastupao sam prvi put i navukao sam se. Okay. Isto zbog tog osjećaja nastupanja. Ima ljudi koji su smiješni i smiješni su među prijateljima smo smiješni, na svadbi smo smiješni, dok je opuštena atmosfera, ali na pozornici su skroz druga osoba, jer ti, dok dođeš na pozornicu, ti jesi ti, ali glumiš, jer normalno da nije ugodno. Kaj god se događa na pozornici nije prirodno,
jer sam ja pričam vama stvari i vi slušate mene neke stvari, ali... Ovo nije uobičajeno. Znači nije neka normalna situacija i ti je... Prirodno je. I dođeš gore i treba 5-10 minuta da se upustiš i da postaneš ok, sad smo si ok. Znaš možda nekog koji je bio, nekog frenda, poznanika koji je bio izuzetno opušten i valjao je dobre fore u nekom opuštenom okviru i jednostavno odustao od ideje stand-upa jer nije mogao to prevladati. Pa ne, recimo, imam prijatelja s kojim sam studirao, super, znači, ja svaki put dok se vidimo, ja ne znam s kojim osobom se više smijem, i pitan sam ga da li bi ti nekad možda, ne, kaj si normalno, čisto Kao koncept, da, valjda taj strah među nastup pred publikom, nemam pojma, ne znam. Meni se činilo u glavi ko neki logični korak dalje, a kak upgradeat to da nasmijavam ljude. Neću više nasmijavati ljude s nečim kaj je neko drugi napisao, nego ajmo probati napraviti neke, očito se može napraviti neko, jer ljudi pišu svoje stvari i ide im. Da. I idem probati neke svoje napraviti. Ok, super, nice. Super. Sviđa mi se ono što si rekao malo prije, instrument, tebi je zapravo publika gitara, jel? Kao što dođeš na pozornicu, ne možeš bez da, kad si rekao, jel, sa gitarom je bolje nešto ispjevati, izvesti nastup i šta god. Tebi je zapravo publika instrument. Pa da, mislim, ti njih igraš. Oni su glavni, i to je taj cijeli dio gdje je zapravo plate ulaznicu za neke da ja se vježbam na njima, da budem bolji za sljedeću publiku koja će opet dati novce gdje ću se poboljšati za nekog drugog. I stalno je, ali oni su glavni, o njima ovisi kako će večer ići. Nije ne znam, skoro se čudno nije kazališna predstava gdje dođeš i ista je, svaka predstava ista. Ovo je super, nikad ne znaš kaj se može dogoditi tu večer, kud će otići, gdje će se desiti improvizacija, koja žena će se čudno smijati ili koji frajer će, uvijek se dogodi neke i zato je svaka večer posebna. Mislim da tako svakom komičaru koji ima malo više nastupa, pamtiš publiku, mislim, imam puno više iskustva s publikom nego zapravo s ženama u realnom životu, pa mi je ali pretpostavljam da je frajerima pamtiš ova cura prije, ova cura je bila. Znači, ne znaš ni kako se zove, ali znaš kak je bilo. Znaš kak je bilo tu večer s njom. Tako komičar je publika, ja pamtim publiku. Ne znam gdje je bilo, mislim da je bio Šibenik, ali sjetit ću se gdje je bilo. Ali se točno sjećam publike. Točno se sjećam gdje je otprilike neko, znam kakvi su bili, znam kako je bila večer. I tako pamti svaki komičar ima svaka večer je neka, baš pamtiš nju. Okay. Jel se gotovo kada deja vu, tipa dođeš neku publiku i sad ko da sam bio tu, ko da je bila već ta publika? Ne pa desi se dok je neka, dok kategorija publike, ne znam, ako ima 300 ljudi, neće biti isti smijeh dok je 150 ljudi. I zna se desi da je pretpostavljaš da znam kakva bi mogla biti atmosfera i onda to je taj dio gdje ti olakšava da malo ubiješ tremu na početku. Ne znam, sad nastup imamo u Rijeci za mjesec dana i to će 500 ljudi dvorana i nastupio sam u Čakovcu pred 500 ljudi i znam kako je nastupati pred 500 ljudi, znam kakva je panika prije, točno znam kako će biti prije i znam kakvo će biti sranje i znam kako dok će krenemo, dok prvi, drugi smijeh bude, znam da će biti predobro, znam da će biti super i taj dio jedva čekam, ali znam da će krenuti panika i znam da će biti, makar sad sebi govorim, pa ne, bude ok, sat i pol, 2, bit će super, znaš kaj trebaš raditi, ali znam da će biti panika u autu do Rijeke, Isuse Bože, zake. Kad gledaš svoje kolege, da li imaju sličan takav nekakav proces, da su full nervozni prije, pa onda se naglo opuste ili... Svakome, mislim da svaki komičar ima isti proces ima kroz glavu gdje je... Možda se to prenijeli jedni na druge. Mislim da je zarazno je. Kak ide, si spreman, pa ne znam, pa ovo kaj imaš, pa ne znam, par natuknice, pa ne znam, pa idemo vidjeti, niška ekipa sretno, pa ajmo vidjeti. Jesi vidio onog u prvog redu tamo, dosadno. I onda prvi komičar ide, ti si treći, prvom ide prva izvedba, njemu prolaze fore, svi se smiju, ti si u glavi, Isuse Bože, kako mu ide, treba je biti zadnji, najbolje forice, pa kako ide, pa ne mogu biti bolje od ovog. Još bolje prolazi. Drago ti jer večer je dobra, ali si misliš, Isuse Bože, ne mogu nas nakon ovog. Ne, ali nekak bude uvijek ok. Jel posjećuješ stand-upe kao publika, kao gledalac, kao slušatelj? Ne znam kad sam zadnji put bio na nekom. Mislim da na open mic večeri znam otići pogledat. Da, čisto pogledat kaj ima, da li došlo neko od novih komičara, kakvih ima ljudi, uvijek je fora pogledat, ali
ne možeš opušteno pogledati ko neko ko gleda fore i smije se i super mu je, nego malo gledaš njega, malo gledaš publiku, malo, uvijek analiziraš malo, profesionalno, aha, ovo si sad išao, i onda pretpostavljaš da bi mogla ići dalje fora, i on veli nešto drugo, i onda, ok, dobro, ja ne bi išao u tu stranu, ali fora, ok, onda sam vrtiš kroz glavu kak ide nastup. Didaskalije imaš dole i... Da, zapravo, ok. Vidio sam na Facebooku da si par puta objavio da ti je netko ukrao foru. Jel tako? To, pa da desi se na Facebook i onda neko prošera ili uzme, pa... Htio sam da vidjeti, jel se tebi ikad dogodilo da si slučajno nekome ukrao foru? Desilo se da, ne znam, imao sam foru, mislim da sam stavio foru na Face i onda mi neko rekao, ne, pa to ti je imala, mislim da Andreja u nastupu, Andreši. I ništa, ok, super, micanje, mi maknem foru i to je to. Jer se zna da se poklopi neko s nekom fora ili da se međusobno kolega poklopimo, neko ima nastup, novu foru i vele, gledaj, ja sam ti imao tu foru, sličnu premisu prije 2 godine i nastupam s novom forom. Sam krenuo u drugu stranu, čisto da se malo odmaknemo da, ok, može, nema problema. Dobro, ali nije objavljeno negdje, kako ćeš dokazati da je tvoja fora? Mislim, ako si ju rekao na nekom showu, možda nije snimljena. To nemam pojma kako uzima mislim, može biti da neko komičar gleda nastup, uzme foru i nastupa s tom forom, neću nikad ni znati. Ali ako je objavljeni sadržaj ovak na Faceu nekak, znalo se desiti da, ne znam, Antena Zagreba, Narodni radio i samo šeramo, lajkamo i onda stavio sam na svoju stranicu i gledaj, ekipa uzela ovo, ja sam stavio prije 4 mjeseca, sad su uzeli i stavili su kod da je njihovo, ili nemam pojma. Čisto jer, ako mi to treba, neću da neko misli da je obrnuto. Već se desilo da ima fora, pa vidim foru u nekom filmu novom, identičnu foru u nekom filmu. Da. I mislim si, jebi ga, više ne izvolim tu foru. Zakaj? Jer ko će misliti, aha, ne, on je, gledao si film i imaš novu foru. Da. Isto je bilo, jednostavno dok ekipa počne proširavati, bi ima par fora od kojih sam odustao, jer ne da mi se riskira da ljudi misle zbog te glupe fore da plagiramo ostale stvari. Nema šanse. Da. Koji je najgori savjet koji si dobio? Ide na faks, imaš posao. Cool. To je bilo, mislim, to je još uvijek kod nas dosta raširena fora. Da, to je najgori savjet. Neka je najgori, vezano za nastupe, najgori savjet koji sam dobio. Pa nemam pojma. Budi svoj. Desilo se sad na nastupu nedavno u Međimurju, u jednom selu. Imao sam nastup za Martinje i sve super. Imam neke fore vezano za romsku populaciju. I super, svi se smiju, prolazi sve lijepo, tapšamo se po ramenu i nastup je za tjedan dana u istom lokalu i vidim par pripadnika romskog nacionalnog. I pitam gazdaricu kao, jel su oni, pitam te čisto da ne bude nekih neugodnosti kasnije, da li su među gostima pripadnici i ona kao rekao, trebaš mi to reći, jebote, znači vidjela si, jesi čula moje fore koje sam imao prije tjedan dana? Da, jesi čula fore koje zato su i došli, jesi čula koje imam fore za njih? Da, kao napomeneš takve stvari, znaš, prije, ok, znači moglo je biti malo neugodno, ali da, nije. A čekaj, u Americi dođeš, mislim, barem ljudi, ne svi, ali par komičara ima, znaš, baš dolaze crnci, slušati fore o crncima. Mislim da sam čuo kako se zove neki John ili nešto, nije bitno, kužiš, ali, ima i tu, ima i te... Fleksibilnost. Da, mi mislim da još malo, još par godina, malo da se još ljudi priviknu na stand-up, pa onda možda, da. A kaj se tiče tvog posla, i sad recimo pregovaranja oko cijena i tak dalje, isto sam primijetio da si nešto komentirao, dobro, to je doduše bilo pred godinu ili 2, da ti netko kaže, tipa, dođi odradi besplatno, a ja ću ti dati reklamu. Ti se vježbe na publici, je li bilo tak nešto? Da. Da. Koliko brzo odjebeš takve ljude? Pa... ne znam, mislim, prije sam te nastupe prihvaćao jer mi je trebalo čim više nastupa, trebao sam nastupa. Kada prije 7 godina? Prije, da, 7 godina, 6, 7, 8, ne znam. Ali sad se desilo da mogu, da ima interesa za stand-up, imam već neku svoju kao publiku. Aha. I mogu birati da ne odradim taj nastup, a nastup neću odraditi
prvenstveno ću ga odbiti ako vidim da neće biti dobar nastup, a nemate uvjete, ali mi bi stvarno nastup, imamo vam 10.000 eura. Da, odradimo u krčmi gdje nemate rasvjetu i imate 3 pijana gosta za šankom i neće nikog biti. To će biti loš nastup, ali imamo vam puno, onda kad neću rađe raditi nastup, a ako se već odradi nastup, onda, ne znam, neke parametre koje su vezane za honorar, ne znam, u glavi mi je najveći čim više me mijenjaš mene, to je skuplje. Mm-hmm. Dođite, nasmijavajte nas, ali ne smijete reći ovo i ovo. Aha, okej. Znači, bit će dobar nastup, imate razglas, ja sam poslije benda, sve okej, ali ne smijem reći ovo, ne smijem reći ovo, ne smijem reći ovo. Odmah ste mi limitirali da moram biti neko drugi malo i to je skuplje, ali onda okej. I uvijek se desi da se ljudi najviše smiju stvarima koje su rekli da se ne bi trebali smijati, ali poštujemo dogovor, poslovni smo nema problema. Ali ne znam. Da, viš, to je zanimljivo, da. Mislim, s jedne strane, što ti je recimo bio najbolji poslovni potez? Recimo, to je jedna stvar koju si odlučio, to da što više mijenjaju tebe, to će biti skuplje. To je fantastično nešto, to je full, čini mi se, dobra ideja. Mislim, to je onako skroz pojednostavljeno. Ne znam, teško je naplatiti, to kad sam rekao, teško je naplatiti neke kaj bi radi besplatno. Mislim, ja bi radio to da moram i plaćati, ja bi to radio. Znaš, da košta da moram platiti 200 kuna da nastupam to večer, normalno da platit ću si, da se počasti malo. Ali za neke, jednostavno, ja sam samo htio nasmijavati ljude. Od početka sam hoću da se ljudi smiju i to je to, ništa drugo. I onda se počele stvari komplicirati, jer krenu honorari, krenu ovo. I, nije da su mi pare na prvom mjestu, ali nećeš raditi budalu od mene. To je taj stav, jer počneš kužiš kako stvari funkcioniraju, koliko su rang kvalitete, koliko otprilike ko košta, kako se pa nazoveš prijatelja koji radi tamo, koliko bi otprilike trebalo koštati da ja pričam neku stvar 2 sata. Aha, okej. Ovo mi nije ugodno, to je malo preskupo. Ja ću staviti duplo manje, prošlo je super, ali si onda pametniji za neku sljedeću dalje stvar. Čisto počneš lagano hvatati biznis stranu, ne znam. Što ti je bio najbolja odluka u biznis strani? Najbolja odluka u biznis strani je bila, pa nemam pojma, najbolja odluka. To je prvi nastup, da sam uopće krenuo nastupati i da sam dao otkaz, možda to, da se 100% posvetim. Kad si dao otkaz? Prošle godine, prije godinu dana, evo, sad negdje. Čestitam. Hvala. Što znači točno se posvetiti? To je totalno se posvetiti, ja. Pa to, čisto da nisam rascijepan na 2 strane, to je bolje biti majstor u jednoj stvari nego šegart u 10, taki, I sad, jednostavno, bio sam 2 godine dok sam radio u uredu, znači 8 sati ured, plus svaku drugu večer nastup, znači 50% na ovome, 50% na ovome, i normalno da neš pati. Ta pati, patila je veza zato jer si moraš svako večer reći, sorry, znam da mi nema, znam da smo se zadnji put zagrlili prije 3 tjedna, ali volim te puno, evo, još par nastupa i bude okej, još par nastupa, sorry, volim te puno. I onda čisto je trebalo sve skupa balansirati i zahvala sam da me nije ostavila i sad mi je drago jer mogu 8 sati sam makao iz toga, s cijelog dana. I zato može biti s nama. I imam vremena, pa to, ovo bi sad ne bi se moglo dogoditi. Mogu se posvetiti forama, ili sam u poštenji, malo više crtati, družiti se s curom, super je, nema stresa. To je... Crtanje te isto inspirira. Crtanje mi je, krenuo sam crtati već u osnovno, jer nisam prijatelj imao. Precrtavanje stripova, to mi je ostalo fora stvar za raditi. Ne znam, lijepo mi je hobi sa strane, vol bi ga sad sam arhitektura. Monetizirat. Da. Dionice neke. Bitcoinat. Da. Što crtaš? Znači, pomenuo se stripove, je li to ili... Ne, to je bio neki početak, sad sam, ne znam, pastel, portrete neke malo arhitekture. Nice. Tak. Nice. To u fušu radiš, no? To u fušu, ne Erijan. Obred za usluge. To možete pogledati na www.vlatkoštampar.com/fuš. /fuš. To je dobro da je za stranicu. Kad će biti izložba? Ja ne znam, uvijek ili mislim, radim se narudžbe pa se proda, ili podijelim, ili nekome lijepo i onda nikad nema. Ili sponzorirani post na Facebooku. Ne, mislim da neću. Mislim, volim napraviti izložbu, ali to mi nije prioritet. Radit ću, spremam neke sad stvari vezano za stand-up, neki projektići za ovu godinu, ali to, volim bi se koncentrirati malo više na to, uz standardne nastupe i pisanje fora. Reci mi, molite, kad sad imaš 10-11 godina iskustva, koji bi dao feedback sam sebi? Gdje smatraš da bi imao prostora za poboljšanje?
za samo poboljšanje? Za samo poboljšanje. Da. Mislim da bi, uvijek mi je bilo žao što nisam to me valjda ostalo od osnovne škole i lektira. Ne volim čitati, jednostavno mi je čitam, ali ne toliko koliko bi, recimo, volio bi da mogu ekipa, čitao sam 3 romana ovaj mjesec i baš mi je bilo super. Kako ti se da, kako možeš proći 3 strane i ne zaspat, kako se to dogodi. I recimo, to bi rekao savjet ko sam sebi, više čitaj, znaš, Dobro, ali kako bi ti to pomoglo da postaneš bolji? Čisto si razmišljaš, kaj god makneš se van nekih standardnih okvira i sve neko plodno tlo za foru, sve. Sad da krenem ja na školu heklanja, kaj mi se ne da, apsolutno. Baš nije bilo heklanje u glavi kad se hoće pričati. Ali super, znam da će biti neka fora od toga. Ne desit će se neke smiješno. Štrikanja, štrikanja. Onda će se gubleni oči tvoji. Da, štrika svoj džemper, pa znaš, kao što crtaš, nacrtaš nešto, štrikanje, kako se zove? Custom made. Custom made, portret. Portret od goblena. Da. Što bi rekao da je nekakva sličnost, ako tako nečega ima, među komičarima, odnosno tvojim kolegama? Da li ima nešto što bi rekao da je zajednička crta? Svima nama? Da. Ili većini, 95%. 95%. Osim depresije i suicidalnih misli. To je zanimljivo. Zanimljivo se te fore. Kaj nam je zajedničko? Pa mislim da nam je zajedničko svima jer smo se navukli na nastupanje. Jednostavno na taj osjećaj da nekog možeš nasmijati. Mislim da je svima to zajedničko, zato svi još uvijek to radimo. Da koliko god se ti čini nekome činilo polulogično, nelogično ili sam sebi neki dan se misliš zakaj bi trebao ovo raditi, ali čisto svima nam je zajedničko, hoćeš nasmijavati ljude. To je neka zajednička crta. I sad se gradacije, koliko ti bitni ljudi, koliko ti bitna zarada, koliko ti zapravo želiš nasmijavati ljude, a koliko zapravo samo želiš ti bitati. To sam ti htio pitati. Jel ima netko da baš kaže, meni je novac glavni motiv? Ne moraš imenovati te osobe. Pa mislim da ima mislim da se ima različitih trenutno koji nastupa. Ima neke koje to rade samo zato jer hoću biti fancy i slavni, neki rade samo jer im je novac na prvo mjesto, a neki rade to isključivo jer im je super nasmijavati ljudi. Stvarno, mislim da je ko u svakom poslu. A koliko je profesionalaca među vama, baš ljudi koji, baš vas koji žive od toga? Ne znam, nisam stvarno siguran koliko sad da recimo samo žive stand-up ili stand-upa ima još nešto sa strane, ali ekipe koja zarađuje, koja ima neke plaćene nastupe od stand-upa, pa mislim da nas ima 10-15-ak. Tako negdje. Cool. To je super. Pa to je super. Mene je iznenadila brojka. Mislim da je manje. Ja isto sam mislim da je manje. A to više u Zagrebu većina ili... Pa da, većina u Zagrebu, ima neka scena u Splitu, ali tak nekada 10-15. Neki dan smo se vozili na gažu i baš računamo koga se sve možemo sjetiti da je bar jedan put nastupao, znači da je prošao kroz open mic. Meni je u glavi to onako možda 40-ak ljudi, mislim da smo došli na 86, tak nešto. Znači da je 86 ljudi probalo. Kaj je onak veliki broj za stand-up u Hrvatskoj, ne znam. A koliko bi trebalo nekome ko recimo sad kreće da jel bi imao strategiju za nekoga ko sad kreće probat, pa bi imao dobar respons publike, koliko bi mu trebalo da postane profesionalno? Ako želiš, možeš probati moje radionice samo za 500 kuna tjedno. Imaš radionice? Da, 500 kuna za tebe. Super su. I za 3 tjedna možeš krenuti nastupati. Ozbiljno. Znači nema bez radionica. Ne, si razmišljao o tome? Ako uzmeš 3 tjedna... Ti si radionicama? Da radim radionice? Da. Ne. Mislim, javni nastup i to, ne. Ma ne znam, ne bi. Ja sam nakon tog, dok smo iz Varaždina došli u Zagreb nastupat, krenuli smo nastupat na open mic večerima i to su bile neke radionice koje radila kolegica, ali ja nisam nikad prošao radionice, nek sam jednostavno neke tehničke detalje smo dobili savjete, makni stala kod mikrofona, da ti pozornost ne drži mikrofon više, da ti se čuje i nemoj se micati od svijeta. Znači neke pomoćne guidelines koje se treba dobiti, ali ostalo samo radiš da, to mi je nekako bilo logično, radi na svojim forama. Sad će neko mene reći kako da napišem foru. Pa ja bi trebao znati kako da napisam foru. Mislim, moja je fora, ja tako razmišljam. I samo iskustvo. Znači nisi niti knjige o stand-upu čitao? Ne. Ja sam jednu čisto testao, uzeo onak da vidim da li je to fakat talent ili okolina koja te formira da razviješ svoje fore. Naišao sam na par savjeta
kako se strukturirati u tim forama. Nisam razmišljao o tome da to ima strukturu, ali neka struktura postoji. Mislim, nisam puno ulazio u to, ali vidiš, naravno da ima 100 stilova, valjda, ako govorimo o komičarima, ali neke su zajedničke su neke dodirne točke. Sad, da li misliš strukturu nastupa, tipa tehničke stvari, tipa mikrofon, tipa osvjetljenje, tipa to, ili tipa nešto što bi rekli struktura humora? Ja naš kolega je u biti izgooglao, bilo mu interesantno, znači izgooglao je neki 10 knjiga na temu stand-upa i kaže da je stvarno hrpu toga naučio. Ja osobno nisam, ali hoću reći, čak i netko ko nema talent i ko nije dobio takav respons, u teoriju ne može možda postati izvrstan u tome iz razloga jer nema taj drive u smislu ja samo želim nasmijati ljude. Ali može naučiti neku strukturu. Ja mislim da ja pročitao sam neke te kako se zove, pravila kako napisati foru i nešto, ali to je bilo nakon što sam već imao neke nastupe, čisto me zanimalo što radiš. Nekako kaj se događa i onda skužiš da neko radi pa pogledaš tvoje fore, to je to, ok, cool, kao na pravom putu sam, čisto kao neka potvrda za dalje. I mislim da svako može napisati pola sata smiješnog materijala. Svakome se desilo pola sata smiješnih stvari. Uz te neke guideline neke napraviti. Svako može napisati pola sata smiješnih stvari, ali onda treba kak dalje pisati, kak dalje gledati stvari i samo kroz filter pretočiti i napraviti da su smiješne. Samo ljudima pričaš stvari koje jesu. Upravo to. Znači svako ima pol sata smiješnih stvari, ali zapravo kad ti sebe doživiš kao stand-upovce, znači ti naučiš gledati stvari drugačije u svojoj. Ti vidiš stvari koje su očite. Smiješno mi je bilo kad se desilo na svadbi od Iveka, da, to je bilo smiješno. I ovo je bilo smiješno, i to bi mogu reći, i to bi mogu reći. I to ti stane. Zato jer ne vidiš druge stvari. Ne vidiš druge stvari koje bi mogle biti smiješne. Ali to samo skrene s iskustvom. Od najučitijih stvari kreneš lagano u detalje. U finese. Kaj bi moglo biti smiješno? Koja usporedba s kojom ovo bi moglo biti 500 kombinacija, kaj bi se moglo napraviti da je smiješno. Na početku je to bilo neki dan idem ja očite fore sve super i onda samo s vremenom i zato se iskoriste već neke fore očite, ali naučiš gledati neke stvari malo, ne znam, drugačije, ne znam kako to. Da li ti onda fore postaju sve dulje i dulje zbog toga? Ne mora biti, jednostavno može se desiti sam da vidiš neku stvar koju prije nisi vidio, ne znam. Ima li humor strukturu? Recimo imaš ovaj film Man on the Moon, gdje je jedna fora od Sandy Kaufmana, ne znam si gledao. Jedna rečenica. Odnosno jedna fora je, neki guru ga pita, ne znam šta, what is the essence of funny? Ili what is the essence of humor? I šta je odgovor? Silence. Da, odgovor je silence, ali to je bilo fora u tom filmu. Da li jel znaš tu scenu o kojoj pričamo? Here I come to save the day. Ali tamo je to bilo. Oni to primjenjuju u toj sceni, da. Kad je onaj Mighty Mouse. I ono zašuti i u tom trenutku si počne smijati. Ali nije bitno. Pitanje je da li humor ima strukturu? Da. Okay. Ima, mislim, svaka sitnica je bitna. Mislim, od strukture mislim da timing je bitan. Da li timing brzine, naglaska, fore, dužine, nečega, pauze, da, tišina je super raditi fore sa pauzama, s tišinom, s šaptanjem, jer si doveo ih do tog trenutka gdje ti možeš s ničim ih nasmijavati. Znači, trebaš nešto napraviti prije kvalitetno, da ih dovedeš da možeš ti samo sa gledanjem gore napraviti da se oni smiju 10 sekundi. I tako da ali sad sve treba iskorištavati, pauze i i ne znam, sve kaj može komičar od sebe iskoristiti neku vještinu, poluvještinu, znam, u vrtiću sam mogao raditi nešto, nekako iskoristiti da bi se mogao napraviti za neku foru. Sve kaj ima, zato je svaki komičar, zato ima toliko stilova normalno, zato jer svako priča neke svoje. Mogu to biti identične stvari, ali svako od nas će to napraviti kroz 10 stvari. Meni je dobar dokaz ovoga o čemu priča, je ona tvoja fora sa DM-om, ja mislim, sa DM-om, znači onaj dio sa kozmetikom, znači ženski parfemi, dezodorani i Axe. Znači, vrlo kratka rečenica, gdje je on napravio pokret rukom. To je to, samo naglašava. I naglasio, i stanku je napravio i rekao je Axe.
Znači, fora, ako ju gledaš na papiru, onak nije nimalo smiješno. Da, onak, samo nimalo smiješno nije. Ali timing i to rastezanje, promjene u glasu su, Da, opet pričaš im neku stvar koja je skroz očita, koja je skroz I opet uzeo sam fragment nečeg kaj mi je bilo prije u glavi iz nekog filma ili nečeg, gdje znam dok se neke bitne stvari naglašavaju da su to orgulje, aleluja i da se događaju neke božanske stvari i samo taj fragment uzet u i aks je nekaj kaj svi znaju, Old Spice, aks. To mi je samo opet neki dio iz nečega, iz prve godine faksa, gdje svi difovci mirišu na taj aks. Svi mirišu na taj aks. Između nas, poslije tvog nastupa, između nas, poslije tvog nastupa sam si razmišljao koliko on zapravo ima dogovorenih sponzorskih ugovora kad tolike brendove spominje. Onak, mogu reći muški dezodorant. Ne, on je rekao aks. Ali ne bi funkcioniralo, ne. I muški dezodorant. Timing, sad smo razgovarali. To je sve. Ne, ali dobiš sponzorstvo, ne znam, Alibaba ili tako nešto. Sve proizvode na svijetu. Aha, i Porsche. Ne, ali neka brand koji nikom ne zna. I Chungdong. I Brut. Ono je dedin. Da. Ona je Pino Silvestre, tako nešto, stari. Za drvo sjeća, da. Da li se... Jel bi bio otvoren za tak nešto? Za šta? Ubacivanje tih riječi, fraza, da ti brendovi plaćaju. Ne želiš odgovoriti na to pitanje. Ne želim odgovoriti. Već bilo je par ponuda za to, te influencerske stvari koje se počele događati. Nekakve su mi bile fore za napraviti, gdje se može napraviti neki smiješno, ima veze sa smiješnim, to mi je ok. Još ako mogu novce za to uzeti, ok, meni neću se buniti. A neke stvari gdje su, ne znam, zvali, da uzmite vam brijač, neki novi, neću imenovati firmu i šmoš i kao vi stavite jedan video gdje ste jako nezadovoljni, drugi gdje ste se ubrijali kak je joj gdje ste se ubrijali, davali su ti previše stvari koje trebaš napraviti. Evo ti brijač, napravi po svom, može. I onak je bilo, ne. Okay. Znači stavim neku iskrenu foru dan prije i drugi dan kao reklamiram brijač. Kaj će ljudi misliti, jebate, znači nema šanse. I onda rekao, ako imate depilator ženski, ja sam za. Ako možemo napraviti smiješni video gdje mene ne boli kako se depiliram sa ženskim, to je već smiješno, neko će se s tome smijati, to mi je super. I ako mi još uzme novce, isto super. Znači, za mjesec dana čujemo foru od tebe, žilet. Jedino što nam je trebalo. Od kad se brijem sa žiletom, baš je fenomenalno. Da. Da li su se respons publike, ajde recimo ovako, ukusi mijenjali tijekom godina? Znači, da li misliš da su neke fore koje su prije bile sigurne, znaš da 5 puta si ih ili 50 puta si ih rekao i uvijek je bilo dobro, da li misliš da sad ne bi prošlo? Koliko kultura, koliko mediji, pop, glazba, filmovi, sve utječe na to, na ukus publike? Jel ti kužiš pitanje? Slušajte Surove strasti. Nisam Ok. Ne, kužiš. Nisam siguran. Da li se ukus publike mijenja s vremenom? Mijenja se ukus komičara se mijenja. Dobro. A ne, publika je stalno ista, to je publika. Dobro. Znači, to je ta žena za tu večer, to je stalno ista stvar, dobro. Ali se komičar u glavi mijenja koje fore su mu, recimo fore koje sam izvodio prije 8 godina, neke su mi još uvijek super sad i vjerujem da je to smiješno, je super, ali neke su mi onak, Bože, kaj si razmišljao, ovo je baš... A prošle su? Prošle su, samo sad da ih izvedem ih malo drugačiji način, neš bi dodao, neš bi mako. Da, to je normalno, ako napreduješ, mijenjaš... Ali znaš da se uvijek možeš izvući na međimurskoj fore, na međimurski naglasak, jel? Ili ne? Pa ne znam. Jel bilo nastupa da nije prošlo? Međimurski, pa da međimurski ne prolazi, to je ne znam. Ne kod žena, nego kod publike. Kod publike. Kod žena općenito međimurski ne prolazi, ne zvuči baš romantično. Pa bilo je, pa ne znam, neke fore, međimurske fore ne prolaze, ne znam, u Dubrovniku mislim da to sam probao. Ali tonalitet, povlači respons. Ne, baš u Dubrovniku je bilo baš... Nemoj se ba. Čovjek je bolestan. Ali ostalo sve prolazi, super prolazi. Ovi može mi udar.
Šta se to kaže? Pomogni tamo. Ali ostalo ne, mislim, prolazi. Ako je dobra fora, prolazi svugdje. Mislim, nije sad da smo ko plemena. Ovi su orci, ovi su vile, a u Dalmaciji su, ne znam, patuljci. Sad kad napisao sam fore za vila, patuljci neće kužiti kaj se događa. Nego, ako je dobra fora, je dobra fora. Samo je razina stvari koje smijemo, ne smijemo pričati. Treba gradirati, treba ih uvesti u to. Mogu se pričati najveće gadarije ikad, ali ako si ih dovede do tog trenutka di kuže da smo si ok i da smo frendovi, i ovo je sam fora. Da nije ono, Isus, on je stvarno rasist ili on je stvarno zakaj to rekao. Ali nek ne kaže tu riječ stvarno. Da. A to je ipak značilo da imaš, da zapravo ono što se ne mijenja je ta nekakva struktura i proces kojim publika se dođe do nekog raspoloženja da im bude smiješno nešto ili tako nešto, ali sadržaj bi rekao možda, odnosno što ti misliš, da li bi ti rekao da je sadržaj nešto što da kažeš da isti sadržaj nekome prije 5 godina i sada bi dobio drastično različiti Ne, to je ako je fora već 80 puta izvedena i dovedena do toga da je izglancana, sve je na svom mjestu, svaka riječ, svaka pauza, super. Znači nema toga. I prolazi, ali se zna desiti da se ta fora izvodi 98. put da se desi neka improvizacija još na kraju i ova rečenica se slučajno spomene prije ove rečenice i ovo funkcionira 3 puta bolje nego što je funkcioniralo prije. Kako se ovo dogodilo. Ali fora ko fora funkcionira, ako je dobra fora. Neke fore ne funkcioniraju koje su vezane za neke aktualne stvari. Ja sam imao foru neku za DM, za Janicu Kostelić, dok je ona bila reklami za DM, to više nije smiješno, ljudi više ne znaju ko je Janica Kostelić i kada je bila u reklami za DM. Znači mora biti neke aktualne stvari se malo režu. Imao sam fore za Twilight filmove i to je fora, ko se danas sjeća. To je recimo fora koja je prošla i ne sjeća se ljudi filmova, a i meni je fora postala ne da mi se glumi, kako to je toliko fora na prvu, kad glumim vampira koji si svjetluca i to, kužim da će biti smiješno, ali mislim, bilo mi je ok onda, ali sad mi je već, ok, napravit ću neke bolje, neki mora imati neku dubinu malo. Jel se možeš zamisliti sa 72 godine, da stojiš pred publikom? Želim biti živ sa 72 godine. Nema visokih starih ljudi, to se skuži, to je malo paranoja. Kad si vidi visokog starca, jebote, nema nas. Sa 72, ne mogu se zamisliti. Pred publikom, pa mislim, vol bi nastupao da kad god mogu nastupati. To bi bilo stvarno super. Strah me da neću, kaj ću pričati sa 72 godine, kaj ću pričati za 3 godine, strah me kaj ću pričati za mjesec dana, to mi je, mislim da to svaki komičar ima strah. Ok, nema više ništa smiješno da reći, to je to, gotovo je, sve kaj sam imao smiješno, sve je gotovo je. Ima se desiti nakon 3 dana, ovo će biti predobro. Ali stalno je taj neki bar mene, stalno je taj neki strah, to je to, sve kaj si rekao smiješno, gotovo je. Neš biti smiješan. To je valjda paranoja, valjda kod svakog zanimanja. Ako ti trebaju oči za zanimanje, ti je strah da će te neko pogoditi u oko s nečim. Mislim da je to čisto... Ok, imam jedno pitanje vezano za biznis. Znači, jesi razmišljao da imaš menadžera? Da. Si se interesira? Ne, nisam, hvala, nisam, nego interesira me. Mislim, svi glazbenici, uspješni glazbenici imaju menadžera, valjda. Kad si počeo razmišljati o tome? I zašto? Pa počeo sam, mislim da bude profesionalnije. Samo zato? Da, čisto da ako za neki malo veći bitni prostor ili dogovor ili sastanak, dobro nazovem vezano za nastup za njega, ja sam menadžer njega, onda to malo zvuči čisto zbog toga. Jasno. Je li to ono tipa, razgovarati s svojim menadžerima? Da. Ono što meni recimo palo na pamet, dok pričamo sad, recimo, jel, možda se varam, ali čini mi se, ti me ispravi, jel misliš da bi ti menadžer ipak morao dati neke okvire u nastupu ili u tak nečemu? Ili misliš da bi te menadžer mogao na neki način sabotirati? Da ne bi imao takvu slobodu kakvu imaš danas? Vezano za posao, Vezano za posao. Mislim da ne. Mislim da menadžer samo mogu olakšavati stvari. Jer ja bih volio da postoji osoba koja može raditi sve stvari koje se mene ne daju raditi. Dogovaranje, sređivanje. Imati osobu od povjerenja koja može sređivati sve stvari koje trebaš ti sređivati. Čisto da ti ostane više vremena da pišeš fore i baviš se. Da, baš to. Ali za sad nije to toliko pretjerano posla. Cijeli dan ti se popuni s obavezama i sa svim živim i sve ok. Da. Ali još uvijek stignem sad. Nisam u fazi gdje ja mogu... Mislim, više ti tajnica nego menadžer. Jesi dobio kakav... baš to, da. Jesi razmišljao o tajnici?
Ne. Nisi? Mislim, to mi je onak, ne znam, Ko da vodim firmu i u ogrtaču i u brandiju, ne znam, bilo bi mi super, imam Google, imam Google kalendar i još za sad savladavam stvari, Talk to my people. Nazvat će vas, moji ljudi će vas nazvat. Kako se može ta priča s tobom, sa ostalim popularnim u tom okviru razviti, onak, nastupaš pred 1000 ljudi, pred 2000 ljudi, onak, jel možeš zamisliti tak nešto u Hrvatskoj? Pa kako stvari se trenutno razvijaju, sve više interesa ljudi stand-up, prolazi sve više, tako da mislim da ima ne znam, bile su već festivale organizirane, nastupao sam u Lisinskom, to je 1800 ljudi. Sam ili sa ekipom. Ok. I tako da počelo se događati da se već događa, Šarić je rasprodao Lisinski 2, 3, 4 puta, nemam pojma. Predobra stvar, znači stand-up se miče u okvira nekog, on je pijan i digo se u bircu i priča samo o prostote, nego, ovo je već neka. Mislim da mogu misliti. Se možeš prisjetiti što najviše doprinijelo popularizaciji stand-upa u Hrvatskoj ili regiji? Što je najviše to televizija ili? Pa mislim da svi koji su kvalitetno nastupali su sa svakim nastupom doprinijeli isto koji danas i postoje ljudi koji su stand-up komičari, jer ja sam stand-up komičar jer imam 3 nastupa i ja imam svoje one man show od 3 nastupa. I to onak, očito nemaš, jer imaš 3 nastupa i nema veze, ali i onda dođeš 20 ljudi, pogledate nastup i to je stand-up, to ne valja, nema više nikad na stand-up. I isto tako kako i svaka neko napravi dobar stand-up, i poslije nastupa ti vela. Imali smo predrasude, hrvatski stand-up ne valja, pogledali smo vaše nastupe i bilo je predivno i dolazimo sigurno opet. Super, preobrati si jednu osobu na humor. Baš lijepo, super. Ja sam taj feedback dobio nakon showa. Nice. Kad smo kod predrasuda, žene i humor ili stand-up? Ne kužim. Ne znam, nisi čuo to. Ja sam čuo to puno puta. Kao da se žene nisu smiješne. Pa nisu, ne. Da li želiš reći nešto svoju obranu ili to? Ne. Ja bih završio. Ne, mislim da su žene isto smiješne, nema veze, mislim da humor visi kad slučajno napravi nešto od pojedince do, kad izađe iz kuhinje. Kom ćeš ti? Ne, mislim da humor je od pojedinca do pojedinca ovisi. Ali znači u muškom rodu si, ne? Da, odgovor na to pitanje. Od pojedinca do pojedinca. Od pojedinke do pojedinca. Ja idem doma. Ovo nije razgovor kakav sam ja zamislio. Strašno. Ne, ima veze s tim zato jer cure su cure. Imaš frajera koji je muško, koji je životinja i prvo sjeća i vidi ga frajer, vidi njega, on priča, on je rekao jebem ti i svi se smiju. Onda imaš curu koja je žena, koja je fina, ona je lijepa i nježna i dok cura veli jebem ti svime malo. Mislim da je to stigma koju imaju ženske komičari, jer si cura, ne možeš iste stvari pričati kao frajer, ljudima bude dobro, pitanje, koliko netko mora biti dobar u stand-upu da kažemo, to je muškarac? Zanimljivo pitanje. Koliko neko mora biti dobar u stand-upu? Ili neka. Neko. To je danas moderno. Da. Recimo, prosti. Ma ne, htio sam reći, nadovezati se tipa, da li bi žene, recimo, reći odmah da mi je još uvijek malo čudno, baš taj scenarij koji si ti rekao, dođe žena i kaže, jebem te nešto, ili na pozornici i što bi rekli, prostači. Da. Ali, da li, mislim, naravno može i očito ima žena koja im to super ide i dobre su, i smiješne su, i stand-up, i sve pet. Ili samo imaju svoju publiku. Ali nekako mi se čini da to nekako često bude forsirano. Tipa da misle da moraju ponavljati stilove ili izražavanje koje izvode muški komičari. Šta misliš o tome? Da nekako to bude preforsirano. Da možda postoji prostor za ženski humor koji nije... Da, to je malo se o tome da šovinistički od tebe, ali... Ne, ali to je to kaj smo pričali. Zato jer ona ne kopira frajera, ona je sam smiješna, sam tebi to zvuči ko frajer jer nije ponašanje za nju, zato jer je cura i mora biti nježna i lijepo se ponašati. Ovo je frajer, drmne rakije, prstači, kakve veze ima, ali vidi nju, ona je fina i dama, ne može pričati, kaj glumiš frajera? Da li ti sad kažeš da su svi stand-upovci sirovi koji su dobri u tome?
Ne, sam velim, nije to ponašanje dok neko isprostači je... Zezam se. Ajde, imaš neki primjer žene na razini svijeta koja je dobra u stand-upu, po tvojim kriterijima? Joj, zajebano pitanje. Možeš odgovoriti da, ili ne? Da. Okay. Evo, ja sam vidio neverbalni pokret. Zato je to podcast. Kima glavom. Znači, kima glavom, ali nećemo reći kom smjeru. Ne, pa nisam toliko gledao ženske komičare. Nego... Zašto? Ne, pa ne, čisto dok gledaš neki gledam komičar da vidim koji će mi biti fora i smiješan i kakav stil ima, kako se ponaša, jer je tip, na gledam ako mogu neke naučiti ili nekak, ne mogu u ženskog komičara naučiti, znači moram zabaciti kosu prema iza i ovo će biti dobra fora, nego čisto mi je super mi je komičar, jer je super mi je stil, poklapamo se stil, ne mogu se točno poklopiti sa čisto različiti tipovi humora, jer je tip i žena, nisam još žena. Još, ali nakon operacije u Beču, ne znam, vidjet ćemo. To je zapravo bio cilj, sve ovaj biznis skupljanja novaca, svega to je to, influencer, operacija u Beču i onda idem se slikat za neke nastup. Jesi postao influencer onda? Ne. Jel bi rekao da jesi? Moja mačka je veći influencer od mene. Ne znam, nemam pojma. Znam da imam ljude koji... Pod influencer mislimo na što točno? Jel mislimo na publiku ili mislimo na kolege? Jel utječete jedni na druge na razvoj fora? Kao da se pomažemo pisati fore ili si generirate fore? Svaki od nas sam piše svoje fore, ali recimo nakon nekog nastupa se desi, znaš, super ti fora, možda bi mogao ići s ovim, super te, ili dok komičar kad će pričati, možda bi mogao ići s ovom forom, bla, 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 i onda, ok, kužim, hvala, čisto nemam mi razraditi foru, hvala na sugestiji, budem ja dalje razraživo. Znači to da nema situacije tipa nađe se 5 komičara u bircu i... Ne, nema toga. Inače, recimo, samo bi me zanimalo nešto oko face komunikacije. Ono što prolazi na društvenim mrežama su sise, guzice, djeca, mačke i tako dalje. Jel ti koristiš takve sneaky alate da dobiješ publiku? Sastavljam stvari koje su... Micika, ne, pa stavljam stvari koje su mi smiješne, koje su mi fore. Za nju nisam mislim, mačka, znam da će ljudi lajkat, ali nisam mislim da će lajkat toliko je. Ali super mi je da ima stavit ću neku foru koja je žešća, malo crniju, pa će biti jedna micika, pa će biti ovo, čisto da bude originalno, autorski i da je smiješno. Može biti u 5 grana, 5 vrsta humora. Može biti smiješni crtež, može biti fora sličica, može biti fora, fotka, neke filmić, glupost. Ali, da, najviše kad prolazi su rekao da, mačke i zagadlja i nećete vjerovati što se dogodilo. Prolazili su pokraj beskočnika i dali mu jaknu i to je filmić. To je, ok, cool. To je neke wow, to se trebalo dogoditi, znaš, ok, nema veze. Ja bih rekao da ti je ta platforma Facebook pomogla u razvoju? Pa da, definitivno. Da, mislim, kaj bi se dogodilo da sutra crkne Facebook, kako bi ja ljudima rekao di nastupam? Gotovo je, biznis mi propada da nema Facebooka. To je danas postalo glavna stvar. I zbog evenata i ovoga i super je za isprobavanje materijala. Uvijek neku fora koju stavim ko status na Facebooku je da bude smiješno, ali po lajkovima vidim, opet ne znaš jer ne znaš šta je dio sa tonalitetom, sa ponašanjem. Da, ne znam kako će biti, ali čisto da probam segment fore. Evo vam 5% fore čisto da vidim kako će proći. Ok. I onda u glavi imam, nisam probao cijelu foru, novu moram probati, ali znam da ovih 5% ok prolazi. Jel imaš tu strukturu? Koliko često ćeš nešto objavljivati? Je li ti je to isto stvar inspiracija? Pa to je, da se desi da tjedan dana nema ničeg, pa da onda jedan dan bude 4-5 stvari, ali pokušavam da u prosjeku bude jedan dnevno, da se neko proskrolova da vidi, neke će biti smiješno. Čisto da zna da će neke biti smiješno. Jednom dnevno da se desi, a to je neki. Ajmo na loše stvari tvojeg posla. Znači, ljudi vide onih tvojih sat ili 2, ili tako? Ti se jebeno dobro zabavljaš, solidno si zaradio, živiš od toga, bla, bla. Koje su loše stvari? Koji je onaj background koji ljudi ne vide? Da. Patnja. Kaj se ne vidi? Pa ne znam, pa panika i pripreme koje se trebaju događati prije, ne znaš nikad da li će biti jedan mjesec dobar, drugi ne. Stvar je da se boriš sa svima, ne da se boriš se s komičarima, boriš se s... Možeš dati primjer?
Pa ono, boriš se sa... Jel ti doživljavaš komičare kao konkurenciju, na to misliš? Znači, borite se za nastupe ili ne? Nešto drugo? Ne, mislim, gledaš, sad smo već je postalo par mjesta da ima stand-up u Zagrebu, pa imaš i već to, znači, boriš se komičari međusobno za nastup, ko će biti koju večer, pa onda imaš još, mislim, boriš se sa sadržajem kaj se događa, sa kinom, sa ovim, pa sa koncertima, sa cirkusom, sa ovim, znači moraš... To sam htio reći. Ti si zabavlju, ti si ljudima 20 deka stand-upa, ljudi ne znaju ko je Vlatko, ko je Alex, ko je Goc, ko je studio, ljudi nemaju pojma, jer ljudima je stand-up još uvijek neke, a ono gdje se smiješ, ono je, aha, ok, idemo na stand-up. I to je problem da ljudi, moraš, ne znaš kako, još uvijek visimo o kiši, to je super stvar, a oblačno je, ok, neće baš biti ljudi. Kužim, jako dobro. Ovo nam je sad prva sezona gdje smo, zbog nekog kontinuiranog rada, mogli i više novaca uložiti u marketing, u jumbo plakate, u neke stvari i večeri su rasprodane, stalno su rasprodane, ali na temelju nečega kad smo naučili godinu dana prije, jer smo znali, advent je, bit će, borimo se s adventom, borimo se s milijardu kobasa, rakije, svega živo, borimo se, znamo da će 12. mjesec biti ljudi koma i onda za sljedeću godinu znamo već pametnije to je, mislim, dosta pripreme, dosta svega ima oko toga da ti ljude uopće nagovoriš, dojdi pogledaj. Pogledaj, ako ti ne bude dobro, vratimo ti novce ili neka, nemam pojma, ali ima ljudi predrasude da neće biti smiješno. To je, znači, s tim se isto trebaš boriti da ljudi dolaze. Ali najbolja stvar koja nam, mislim, najbolje pomaže, kako se proširilo sve skupa, to je prijatelju. Znači, preporuke. Ovak, znači prva stvar, super mi je to što si dao povratne informacije na konkurenciju, koja je sve konkurencija. Ja pokušavam često ljudima objasniti da kad mene pitaju tko ti je konkurencija, ja kažem svi. Znači, nije konkurencija meni u niši, nego svaka osoba, firma gdje ti daješ novac, a ne daješ meni novac. Znači, moja najčešća konkurencija su turističke agencije. Jer ljudi razmišljaju ići kod mene ili ići zajedno sa svojim partnerom negdje. No. Htio sam te još pitat, tako da totalno kužimo o čemu pričaš i fakat ti hvala na tome. Jumbo plakati, koliko su oni doprinijeli? Ako se to može ikako izmjeriti. Jer već ste imali, vas četvorica jeste poznati već duži niz godina i sad je to još dodatni awareness. Pa to nam je činilo nam se kao super stvar, kao neki novi vid promocije, pa dajmo probati, dok vidiš jumbo plakat, super izgleda, hrpa ljudi prolazi, ako su dobre lokacije, ajmo vidjeti. I pomoglo nam je, mislim, jer su večeri, vidimo da su večeri rasprodane, ne možemo izmjeriti da li su nam to jumbo plakati pomogli, da li se nekad nemam pojma da li se jednostavno godina dana rada pomogla, pa nam je ovo druga sezona, ali mislim da su pomogli dosta, jer nije odmoglo, jer još uvijek neki stoje, ali trebali su biti dole prije 2 tjedna, jer zbog nekog, jer niko valjda nije otkupi mjesto, pa super. Tako da super nam je bio potez za, da ljudi malo čuju i vide kaj se događa. Da, znači, rekli bismo prvo da je definitivno word of mouth, da ljudi preporučuju, jednostavno da dođeš ti da nagovaraš ljude da dođu i da oni nastave priču dalje. To je najbolja reklama je to. I ima to respekt prema publici. Kak mi imamo respekt prema publici, da ti je publika na prvom mjestu i uvijek ti mora biti na prvom mjestu, tako od bilo kog posla, vašeg posla, nečijeg posla, klijent za kojeg radiš, on ti mora biti na prvom mjestu. On ti je klijent. Ako će klijent biti zadovoljan, imat ćeš hrpu para sigurno. Kaj god da radiš, kogod ti je klijent, nije bitno, ali čisto, ako je on sretan, a ima novaca, daće ti novce. Ima jedan zanimljiv članak, mislim da si mi ga ti, Voras, čak uputio na njega, zove se 1000 pravih fanova. 1000 true fans. To ti je bilo iz knjige, to si ti čitao, to si meni pričao. Aha, ja sam tebi onda pričao. Tako je, Feri se spomenuo lika. Uglavnom, znači, čovjek je o tom, ajmo reći, podužen članku napisao o tome da zapravo bendovi, performeri, moguće da briju krivi film. Da imaš jako malo onih koji imaju milijonsku publiku, od koje bi mogli onak dobro živjeti, da zapravo ne moraju svi imati toliko visoke ciljeve. On kaže da bi zapravo profesionalac, performer, mogu živjeti od 1000 vjernih fanova. Odnosno, ljudi koji su toliko navučeni na ono što ti radiš, na tvoje djelo, da će oni zapravo biti dovoljni da ti dobro živiš. Znači, tipa, ako govorimo o bendovima, 1000 fanova koji će kupiti tvoj CD jedanput godišnji, koji će otići na tvoj bilo koji praktički koncert, će tebi omogućiti taj život. Znači, ne mora biti 10.000, ne mora biti 100.000 ili milijon. Imaš li ti svoje true fanove?
Znači, ljude koji će te popratiti bilo gdje. Čak i ako je 50 km dalje, na primjer, tvoj nastup, da će doći Vlatko nastupa. Ima jedna ekipa cure dečko koje prate nastupe od prvog nastupa u Purgeraju, znači to je 9 godina. Wow, super. I to je onaka ekipa gdje znači, vidimo se samo na nastupima, podružimo se super, nije da smo prijatelji, nego smo poznanici, ali imamo neke, jer znam da kuže puno bolje nastup nego neki drugi ljudi, jer me znaju, upoznali su me zadnjih 9 godina, znaju me. I kako je bilo pitanje, sorry, zabrio sam na odgovor. Znači, imaš li ljudi koji su toliko vjerni da mogu slušati 3 puta isti show? Da, znao se 10, meni to nije jasno kako neko dođe da dođe 4. put na nastup slušati, kak ti nije dosadno, i onda razmišljam s druge strane, neki komičar koji je meni dobar, pogledam nastup, pogledam ga drugi dan, pogledam ga sljedeći jedan put i opet se sjećam 20% stvari koje je pričao. Tako da mislim da možda je donekle i tak nekome da čuje fore i super mu je, ali se poslije ne sjeća. Zna da mu je bilo smiješno, ali se ne sjeća kad je bilo. Znalo se desi da ekipa, ne znam, sad je bilo na zadnjem nastupu, ekipa došla iz Karlovca u Zagreb na nastup. Kad je Karlovac i Zagreb nije velika udaljenost, ali meni je bilo ekipa ne seri, baš lijepo od vas, baš ti ljepša večer, došli ste iz Karlovca, cijela familija, baš lijepo, baš mi je bilo. Desi se takve stvari, ne znam, lijepo, baš ti lijepo bude da neko toliko mu je stalo da potroši pare na benzin. Više na benzin. Benzin i na kartu i dođeš tu i thanks. I meni bude bolje nego tebi, vraćamo se na to. I mi ok, sorry kaj si dolazio iz Karlovca. Da. Znači nemaš stokera. Ne. Da, fakat, jako dobro pitanje. Znači nemaš ljude koji ne. bi ti mogli učiniti nešto nažao potencijalno. Ma ne. Bilo je par poruka od nekih žena koje mi se nikad u životu nije događalo, pa je on to zajedničkim razgovorom sa curom odgovaram kako ćemo odgovoriti na poruke. Ali ostalo je okej, ostalo nema stokera. Znači par je 2, ne? Par, da. Ne bilo par. Hoćeš li doći nastupati na djevojačku zabavu negdje u Gorskom Kotaru, nas 20 cura? Kažem curi kao, da idem. Ne znam, sam vidi. Sam odluči. I jesi išao? Ne, nisam išao. Nisam mogao, nije bio slobodan dan, ali opet to je bila isprika da kažem da ne mogu jer nisam slobodan, ali mislim da bi odbio svejedno jer opet to je nastup gdje znam da neće biti dobro. Nemate razglas, u vikendici smo u to gođu. Osvjetljenje. Da, osvjetljenje, to kondomi, da znaš. Rekao si ne vidiš da tipa sa 71 godinom na pozornici ili tako nešto. Da li bi ti pristao recimo da Matrix ili tako neke fore da se uploadaš u kompjuter koji će biti smiješan, koji će biti... Smiješan kompjuter. Da, ja imam komp koji sam platio premalo i smiješan je, ništa ne radi. Baš je ha, svaki dan da ga opalim je ha. Ne bi. Ne bi se uploadao u neki robot od 2 metra koji je, ne znam, oblika dilda ili nešto. Nemoj mijenjati svoje želje s mojim željama. Ne bi. To je zato je super, jer ima rok trajanja. Znaš, kad tad mora biti gotovo. Da li za 5 godina, za 10, za 20? I onda mislim, Vlatko mi je malo prije ovog podcasta spomenuo da ide na stručni ispit uskoro. Da, baš se radujem. To je commitment, jer smo to rekli, kad je u 4. mjesecu, jel? Da, uopće nisam 2 puta sad otkazao rokove. Tako da je sad to mu je way out. On uvijek se može vratiti u usrnu. Uvijek mogu ljudima graditi domove. Uvijek. Jer posla ima. Jel se možeš vidjeti kao arhitekt u 72 godine? Lakše nego komičar? Pa ne znam, može se dogoditi za 4-5 godina uopće neće biti ništa od ovog stand-upa. Sam će se preokrenuti stvari i radit ću kao arhitekt i to ne znam. Ali trenutno kako mi je u glavi, ne. To mi je na 10. mjestu. Pa ko ćete zaposliti s 35 godina? Ja sam arhitekt, želim raditi, imam stručni ispit. Pa ako tako dođem i ovdje onda mi niko neće gdje zaposliti. Ne, ali brenčat se, ne znam,
što god to bilo, smiješne zgrade. Onda ću početi reklamirati brijače aparate na internetu. Smiješne zgrade, to je njegova diferencijacija. Ko pa ona nema vrata, kužiš? Tak, dok tvoja draga Kenja, ti sve čuješ. Romantika. Smiješne kuće, to bi moglo biti fora. Da. Možemo biznis pokrenuti. Na ulazu je nekakav trapdoor, padneš u podrum, jel? Vrata ulazna zaključavaš, ali skroz nisko. Da, ključnica je skroz dolje, gdje značka inače izlazi. Da. Može, dogovoreno. Da, otvoren je čovjek. Toliko je otvoren da bira između stand-upa i arhitekture. Još uvijek. Ne, sad sam siguran za stand-up. Ali možda... Arhitektura može, ali tipa ne znam, konobaranje ne može. Kaj god da mi se bude radilo u tom trenutku, ali trenutno mi je u glavi da držim fige da ovo traje sljedećih još 49 godina. A možda će traje sljedećih 5, ne znam, ali ne znam, nekak vjerujem da je dok se sve pojednostavi, teško je tražiti nekako da se ja po glavi posložim kako bi trebalo, koji je pametni potez, karijerni potez za komičara, jer nemam pojma koji je, nemam nikog na kom je neki uzor gdje bi mogao, mislim, super su vanjski komičari, ali to su skroz druge prilike, imaju nastup, oni mogu nastupati, festivali, ovo, i engleski jezik, i možeš nastupati po cijelom zemlji, stvar drugačije, ali kod nas je nekak, nemam pojma, moram... Ali ti si pionir tu, ti si zapravo trailblazer za kod nas. Nemam pojma. Može raditi radionice, i to isto, stand-up. Radionice, pa... Htio sam te pitati, od ovih komičara koji si spomenuo, stranaca, ima li neko kod njih ima, na primjer, 60-70 godina? Ne. Okay. Jer jako me zanima što se događa sa komičarom koji je recimo od 25-30 godine nastupa. Da li te fore zapravo se nadograđuju, postoje sve bolje, ili ljudi opet ipak uđu u neki dosadniji mod publici? Ja mislim da opet odvisi od pojedinca do pojedinca. Neki su komičari imali super, ko albumi, imali 2-3 dobra albuma, pa jedan loši, pa 5 novih. Nekima najbolje sve. Neki su imali 2 dobra, pa krenuli prema dole cijela karijera. Mislim da stvarno Karlin je nastupao do kraja, on ima 70 koliko neš godina. On je do kraja. Ja držim fige da ću nastupat koliko će ići. Sam opet taj strah. Kak ne bude niš smiješno. Kak niš ne bude to smiješno. Je najveći strah, ha? Pa to je nekak najveća panika. A uvijek bude nekak prođe. Sad smo imali taj novi tekst. Ja gledam te natuknice, niš mi nije smiješno. Bilo mi smiješno prije 2 dana, ali sad mi niš nije smiješno. Ali trebam 20 minuta govoriti i niš nije smiješno. Ja dođem gore i prođe 2 minute i dođem dole, pogledam, prošlo zapravo 27 minuta i smijali su se. Dobro, preživio sam. I još mi je ostalo čak vremena. I onda moram preslušati kaj se zapravo dogodilo. Da. Ti si imao pitanje, koji savjet bi sam sebi dao prije 5 godina? To je bilo tvoje pitanje, mislim, na listi, nije? Na listi, da. Savjet da počnem vježbati. Flautu. Ne, pa bilo je kaj smo razgovarali za savjeti. Mada se više čita, to mi je bio neki savjet sam sebi. Kaj bi dao sam savjet? Ništa. Ne znam kaj bi mogao drugačije. To je to. Ne znam kaj bi mogao drugačije. Rekao bi da ne bi se rekao nemoj ići na faks jer nećete nič koristiti, jer možda će mi još koristiti. I drago mi je da sam završio faks jer neke stvari sam naučio, radne navike, nije da sam 7 godina nije bilo koristi. A i opet danas, kako svijetu živimo, dokažeš nekome da se arhitekt malo to drugačije gledaju, pa onda lakše pregovarati za neke nastupe, za neke stvari koji su nastupi smiješni, gdje si ti kao klaun, koji si zapravo arhitekt. Onda sam, on je arhitekt, okej. Da, vi ćete dobiti mikrofon, nema problema, samo za vas. Inteligentan humor. Pričajte nam o pimbačima. Savjet, ne znam kaj bi promijenio. Je li ima neka knjiga koju si čitao, a da je ne bih htio preporučiti? Baš beta. Htio sam reći Biblija, ali ne znam da bi tako Koju knjigu? Nešto što ste preporučili. Koliko u Parizu? Ne valja ništa. Frari u Parizu i cijela knjiga o tome. Dosadno je. Jedna zvjezdica. Koliko u Briselu? Malo bolja. Ima li neki stand-up komičar kojeg ne bi preporučio, a nije žena? Ne znam koji su, nisu mi dobri. Recimo, opet sad to skoro sisi, ali crnici mi nisu smiješni, što se ne mogu poistovjetiti s tim forama. Znaš, nije, kužim kak će fora ići, bit će ovo, sve mi je jasno, ali ne mogu skužiti tu foru. Seinfeld mi je Kip je Seinfeld najbolji ikad komičar, super mi je, ali mi nije toliko super. Koja je tebi najbolja humoristična serija? Najbolja humoristična serija? Možeš 2 reći. Još uvijek Prijatelji.
Da? Zabavaš se? Odmah, fakat, da, to je ono, stvar koju znam kaj će ići, znam ih na pamet, ali ću se odsmijati svakoj stvari uvijek. Crna guja isto mi dobro. I ovo je Dylan Morana, Black Books. Da, Black Books. On je ono... On mi je najdraži. Ciničan, ne ciničan, nego ono, znaš, ono još par ispod toga. On mi je najdraži komič, on je baš, onaj lik je predobar. Dylan Moran. Da. Hardcore baš. Mislim... No, depresija, baš lijepo. Da, smiješno, pa red depresije. Pa se opet smijemo, pa opet depresija. To tak treba biti. Da se vidi razlika, a? Ne može biti ha, stalno ha. Ok, ha je, ali treba ljude malo dole, pa i onda dići gore, pa onda dole. Da, to mi smo pričali o prezentacijama, yes. Da. Ok. Dobro, koliko si dugo s curom, Vlatko? 11 godina. Kako to da se niste oženili, udali? Jesmo, u tajnosti, u šumi. Dao sam i Rupčić. Tamo u Gorskom Kotaru. Budemo. Lijepo nam je, sretni smo, 11 godina prošlo i super je, hoćeš 29.000 tak puta da bude, ali budemo se ženili, nema. Tražimo salu adekvatnu. Osvjetljenje, razglas, to. Meni je bilo fantastično ona fora di je komentirao, je li to istina, je laž, manje bitno, kad je komentirao svojoj curi na temelju onog filma s Angelinom Jolie. Ja nikad ne mogu biti sa zgodom curom. To se stvarno dogodilo. Ne, to se stvarno dogodilo, ali srećom dogodilo se da smo već bili 5 godina valja skupa, pa kuži kako sam zapravo mutav i neke stvari. I onda sam objasnio kaj je bilo i ono, ali dobro, svejedno. Ali da, dogodilo se. To su, najbolje fore su najiskrenije ljudi. Da. Kakva je tvoja cura, ono? Koliko je ona zapravo, po tvojim kriterijima, drugačija od tebe? Mislim da drugačije je dosta bolja osoba od mene, zapravo, to sigurno, ali mislim da smo se dosta poklopili s humorom i tim stvarima. Tako smo i krenuli skupa jer sam glume budalu od sebe i sve to krenuli. Mislim da svakom frajeru koji je uz nekoj normalnoj zdravoj vezi s nekom curom bitno da nasmijete svoju curu. Svakome frajeru je tako. To je najnormalnije. Dakle, ako hoćeš nasmijavati curu nakon 10 godina, ok, stvari idu u dobrom smjeru jer ti je ta osoba bitna. Ali kako je različito? Nije. Jednostavno sam poklopili smo se u razinama bolesnoća, to je to, dok se mora poklopiti, dok se frajer nađe curu koja ima jednako 10 mana, a ovo ima svojih 10 mana, jednostavno se skliknuli s manama. Meni tvoje mane baš ne smete, tebi moje ne smete, jebena, cool. Ne moram se brati svaki dan, high five. Jel testiraš fore prvo s njom ili si kip? Testiram nekad onak polu razgovoru s nekim možda, nije da to radim stalno da forsiram, a pred njom ne, zato jer kritično je jako. Ona je, znam, ako njoj bude super, da će biti brutalno dobra fora, ako će njoj biti, ne znam baš, da će biti super fora. Tako da, više volim odraditi 2-3 nastupa novog materijala i dok zna da je donekle ok, onda ti smiješ doći na nastup, jer ne smijem izgledati loše. Mora biti smiješno, moraš se da se ne smije. Kako ti je bilo? Ok, super je bilo, i onda neki... Ali nije brutalno. neki feedback pa kasnije dobiti. A jesi ikad njoj ukrao foru? Ne, pa zna se desiti da se ne zezamo, družimo to i neku stvar veliko je smiješna, Isuse Bože, kaj, pa neš, ovo ću ti uzeti u novči. Mislim, Imaš 15%. Da, imaš 15%. Jeftiniji stan ovaj mjesec. To je to, prvi, pišem na štednu knjižicu. A normalno, većina fora koje imam su vezane za vezu, normalno da su nastale i verzna. Ako je neka fora osjetljiva... Pa mislim, ti mi imaš isto iskustvo koji se stand-upom 11 godina, točno. Tak negdje. No, ona došla na prvi nastup i prohodali smo i to desilo se. Ne znam. Evo, jesi ta pitanja očekivao? Ne, super pitanje. Stvari koje su malo osjetljive, to pitam. Čisto jer neke stvari koje su se užasno smiješno desile i koje znam da bi mogle biti toliko dobra fora, to neću nikad reći, zato jer su naše. Jer neću ni pitati da li smijem to reći, ali za neke stvari koje su smiješne, dogodile se, a ima veze s njom, jer bi ti smetilo da možda spomenemo ovo, nema problema, super. Čisto jer pričam naše stvari, djelomično otkrivam javno kaj se događa. Možda neko misli da je istina, možda neko misli da sam izmislio, ali ja znam da sam javno pričao neke stvari ljudima koje su moje malo intimnije. Ali bi rekao da je, recimo, dobar dio fora, to si prije spomenuo, je stvarno istina. Da, mislim,
Generalno, da, svaka premisa mora biti ima neki korijen, neku srž mora imati u istini, da se ljudi se mogu poistovjetiti s tim. Što je logično, jer dogodilo se i nasmijalo te, ne? Sam drugačije zapakiraš stvari ljudima i predstaviš im, evo, to je to. Nisam vidio, predobro, baš super. Biti stand-up komičar je naštimat svoje filtre da drugačije vidiš stvari i da fakat bilježiš što tebi izaziva stanje smijeha, jel da? I filtriraš. Ne, zapravo ti si cijeli dan zajebavaš. To je to, ništa radiš na večer, užas. Što bi rekao da je, sad po tvojom mišljenju, nakon ovih svih godina iskustva koje ti imaš, svih nastupa, sve što se čuo, što se komentirali ljudi, šta bi rekao da su najbolji i najgori savjeti koji bi nekom mladi koji tek kreće u to, mislim neiskusan, koji tek kreće u to, šta bi mu rekao? Neko ko tek kreće, da su najbitnije iskustvo, sam čim više nastupati i pisati nove stvari, isprobavati nove materijale. Ako si grafički dizajner, napraviš jedan plakat u mjesec dana ili 20 plakata u 3 tjedna, brže ćeš ovako napredovati. Možda ćeš neke ideje upropastiti, baciti, ali ćeš napredovati čim više. Neki najbolji savjet koji dati nekome, samo nastupati, isprobavati i ne postati bahat. To je, ne znam, to mislim da je najveći problem kod izvođačkih disciplina. Što misliš po bahatost? Bahatost, vidi mene kak sam bitan, vidi mene kak sam dobar. Ljudi, gledajte mene, ja sam najbolji. Misliš da to ne prolazi za neke ljude? Pa mislim da to kod bilo koga ko se stane ispred mikrofona mora pričati, ljudi ranjuše bahatost. Mislim da to kužiš ljudi, vidiš na njemu nešto onak da je, vidiš da je pun sebe i da si bitan i da, ali to je dosta... Znači, ti, Vlatko, nam želi reći, samo nemoj biti osoba koja nema tremu prije nastupa. Da, samo to, nemoj imati tremu. Ma ne znam, najbolji savjet dati nekome čim više nastupati i pisati svoj materijal, ne plagirati, pisati svoj materijal. Znači, proces bi izgledao kako, fora si, ljudi se smiju tvojim forama, odi na open mic. Da, napisati stvari koje misliš da bi moglo biti smiješno. To je to, doći na neki open mic, naći nekog koji možda ima više iskustva, ako ti prvi nastup, svi imaju više iskustva od tebe i pitaš jel ti se čini ovo kaj misliš za ovu foru, pitaš nekog od starijih komičara, kolega, nemam pojma. I to je to. Kako je publika na open micu? Je li publika podržavajuća? Publika je super zato jer znaju da su na open micu i došli, znaju da će biti nekih malo manje smiješnih, malo više smiješnih, neki su prvi put. Je li bilo neka bad situacija nekome da je onak bio na open micu i onak nikad se više nije htio vratiti? Mislim da je bilo par ljudi koji su došli prvi put pa je baš bilo susramlje. I to je to, ništa. Tebi se kad dogodila tak neka situacija gdje ti je bilo, Isuse, kako sam zabrijao? Ovo se ne smije, bilo je nastupa gdje nije da je cijeli nastup bio loš, ali se desi situacije gdje fora ne prođe dobro, pa je neugodna situacija, pa se trebaš vaditi 12 situacije, ali opet na te iskustvo. Okay. Znači i radi besplatno, jel bi to dao savjet ljudima? Probaj se dovoditi u situacije samo da stojiš pred ljudima, da pa normalno, ako ti je ovo prvi nastup i razmišljaš koliko da naplatiš drugi nastup, onda se nema baviti stand-upom. Da, nećeš zarađivati od toga jako dugo se neće ništa događati i dok budeš super, isto nećeš puno zarađivati. Mislim, onda da radi neke drugo gdje su ti novci najbitniji kako ćeš zaraditi. Ovo ti mora biti, imaj sad vremena smiješnih stvari. I dok imaš smiješno, onda razmišljaj ko će. U principu prvo uživaj u tome što radiš, pa onda ćemo dalje. Pa da, bilo kojeg stvari, mislim, kaj kažu, najveća stvar na svijetu je potračni talent. I to stvarno je istina. Toliko ljudi stvari imaju koje su predobri u nečem, ali neće nikad to napraviti jer im je a moraš na faks, moraš na ovo, moraš kaj će ljudi reći? To je problem. Ti neki ljudi, svi su jako ljudi bitni. Kaj će ljudi reći? To je, mislim da je... Sigurno ima hrpetina potencijala vani koji jednostavno ne žele doći jer se boje tog pritiska i boje se responsa koji dobiju od publike. Znači želiš u biti pozvati ljude, dođite, probajte, onak publika je stvarno podržavajuća, jel tako? Pa da, na open mic večerima, ako imaš neku želju ili da hoćeš probati da si, ili naznaku, ili hoćeš nasmijavati ljude, mislim da open mic jedini logični korak za napraviti, doći, isprobati materijal. Ako će biti loša večer, isto sve ok, znaš da je prošlo loše, ali ćeš pitati nekog zake je bilo loše, pa će ti neko reći, gledaj, nije bilo stvar do tebe, ovaj prije tebe isto ima katastrofa nastup, publika je pala dole, možda da otvoriš nastup s ovom forum koji si imao treću. Bilo je oblačno danas. Bilo je oblačno, kiše, politika je država i to, pa znaš kak je, to je to.
Ne, super, fakat super. Ali samo trebamo, najbitnije ti je klijent kod bilo kojeg posla. Mislim, na kraju krajeva to osoba ni ne mora reći ja se želim baviti stand-upom. Može samo i probati. Ako ima pol sata dobrih fora. Ja sam krenuo sa, ajmo probati, baš mi se da. Nije mi na kraj pameti bilo da bi ovo mogo raditi, da će neko davati novce, da bi mogla biti ovo profesija nekakva. Sve je krenulo, ajmo nasmijeti ljude. Ajmo nasmijeti ljude. I onda se sam nekako zarovalo, ali još uvijek najbitnija stvar mora biti ajmo nasmijeti ljude. Ako je to neka domjenak, zabava, svadba, nastup, kazalište, HNK, nije bitno, sam trebaš nasmijeti ljude. Ovo sve kaj se sa strane događa, to ljudi ne moraju znati. Još malo o ovoj stvari. Jel ti ikad neko zajebao za plaćanje i to? Da? Da, imao sam dogovorene nastupe s jedan kafić i bila turistička agencija i kafić dole i dogovorili smo, ok, ne morate me plaćati, ja ću odraditi 4, 5, 8 nastupa za vas, 8 večeri i kompenzirat ćemo to, ne znam, aviokarte za Tajland, nešto srediti. Može, nema problema. Odradio sam 4 nastupa i mislim da 5, tak negde. I trebamo se čuti za dalje i niko se ne javlja. Trebamo se čuti, niko se ne javlja. Dolazim tam tog mjesta, nema table, nema kafića, nema turističke agencije, nema ničega. Onda su i sebe zajeli. I onda je bilo kao, pa dobro. Imao si publiku. Vježbao sam da postanem u sljedećoj situaciji. Da, super je. Pa. A koliko često ti se događa da ti neko spušta cijenu? Da ti pokuša spustiti cijenu? To je standardna stvar za koju rade ekipa. Mislim, do dogovaranja bilo kojeg posla, bilo čega. Ja bi za toliko, mi možemo ponuditi toliko, ali da ne bi za toliko, ok, nađemo se negdje na sredini. Ali još uvijek ljudima malo, mislim da im je, ljudi kojima je stand-up 20 deka stand-upa, im je to još uvijek preskupo. Ljudi koji ne znaju kaj je to, jer stand-up ti mora biti to smo razgovarali, grupa komičara jedan put na nekom kavi, ako si kafić i hoće stand-up imati u svom mjestu, onda platiš stand-up, ali mi nemamo toliko novaca, ovo nam je prvo sranja, onda nećeš toliko stand-up. Onda hoćeš tamburice, onda hoćeš nešto drugi, imaš 500 drugih sadržaja koje možeš napraviti, ali onda toliko ne trebaš stand-up. On će drugi kafić zvati stand-up, znači on će biti jedini kafić koji ima stand-up. Znači stand-up mora postati neke, jer nije samo Mislim, ti me ispravio čisto na tamburicama, zapravo neki vlasnik kafića bi mogao potencijalno više zaraditi nego na stand-upu. Da. Jel da? Mislim, možda tamburice nisu jeftinije nego što je vaša usluga. Možda su i skuplje, ali koliko se vrati tog novca nazad nekom vlasniku. Da, a vlasnik ne znam, sam neko da tam radi neke dok se šank puni. To se na kraju dogodi, da. Je li bilo dosta takvih situacija, tipa... Pa ima tih situacija, ali to je onda opet kako se razvijalo. Prvo su bilo odrađivanje besplatnih nastupa, pa je bilo koliko god daš, pa je bilo ja bi toliko, imamo samo toliko, da, nema problema, pa onda sad neka situacija gdje možeš nastup košta toliko i toliko, ali mi nemamo toliko. Neću. Hvala vam puno, doviđenja. Ili se desi, mi vam možemo ponuditi samo toliko, i sam se procijenio, ok, super ste, normalni ste ljudi, prvi nam je suradnja, evo vam popust 70%, čisto jer nisam nikad nastupio kod vas, ajmo pogledati kako će ovo biti. Da mi se nastupat za 30 ljudi kod je bitno, mislim da će biti dobar nastup. Ali da stalno ljudi, normalno da svako hoće, dok hoće neko spustiti cijenu samo da normalno uštedi šefu, firmi, nekome, sve ok, sve poštujem, sam dok neko ne zna kaj opet možeš oko minutaže pregovarati, jel da? Sad, To je isto. Ali to je opet ekipa koja ne kuži, mogu vam ja pričati 20 minuta, pa daj, kaj ti gore 2-3 vica, evo ga, znaš, pa ćemo srediti. Znamo se 10 kafić, dogovori se nastup sat vremena, može, nema problema, i nisu očekivali valjda toliko ljudi, došlo oko 300 ljudi u kafić, i gazda dolazi poslije pauza i poslije backstage, evo ti 500 kuna, evo ti daš kaj sam još 15, produži još 15 minuta. I onako je bilo, kod sam, kurva / jukebox, ja ga se nasmijavaj me, baš mi je, rekao, ne, dogovorili smo sat vremena, odradit ćemo sat vremena, ali to kad ti došlo više ljudi i sve to ćemo na drugom nastupu kompenzirati, dogovoriti ko ljudi, prek maila i nešto. Zna se dogoditi takva situacija, ljudi ne kuže da je to, nemaš respekt prema nečemu kaj je radi. Vlatko da želi, nastaviti, on bi imao dekolte. Točno to. Pa onda znaš da li ćeš. Imaš tih 15 minuta, Da, interesantno. Znači... Mislim, koji u svakom poslu imaš ima dobrih ljudi, ima predivnih ljudi za raditi, a ima i šupaka, ne znam.
Zašto si mene pogledao kad si rekao Šupaka? Nisam te, gledam kroz tebe, gledam ovog. Ja nisam pregovarao oko cijene, nadam se da se sjećaš. I nemoj mi govoriti. Žalim se. Da, ok, znači u biti savjeti bi bili da neko ko se želi s tim baviti, fakat proba, da bude fleksibilan u početku, da bude spreman na to da ga neko može fakat zajebati za novac i da će biti pregovaranje i svega. Kako se postaviti kod komunikacije tu? Čvrsto. Kako? Čvrsto. Pa ne, gled. Ne želim to odraditi za krastavce. Ne znam, za savjet, dok dođe neka osoba od neke do neke razine gdje može ona naplatiti svoj nastup ili bi trebalo biti njoj moralno u glavi ok da naplati to kaj misli da je nastup, to će proći par godina dok tako da do onda normalno da kužiš kako ljudi varaju i lažu i kradu, da onda naučiš. Samo treba biti najbitnije da napišeš nešto smiješno. Da. Ali par godina je neki normalan. A mislim da je par godina, s obzirom, možda sad kako su se stvari krenule razvijati, neke kaj je meni trebalo 4 godine, će nekom je trebati godinu dana, čisto jer će imati 5 mjesta za nastupat okolo. Kaj je stvarno super. Ja bi razmišljam već zadnjih godinu dana da odem na neki open mic, da isprobam nove fore prije nego imamo premijeru. Ali nikad ne skupim muda, zato jer je to open mic gdje su, puno me više strah na super open mic publikom. Da, nemoj se bavati. Pa sad si onak, oni su podržavajuća publika, oni su... Ne, jesu podržavajuća publika, je sve super, ali treba isprobati novu foru. Kako se Vlatko posrlo. Ne, točno to, znači odgovornost je zato jer mora biti smiješno, mora biti super, mora biti smiješno, nove su fore. Ovak mi je nekako dok sam dok sam kod sebe doma, dok smo u Saksu, na primjer, gdje su ekipa došla pogledati novi materijal, katastrofalna je panika, ali ok, znam ko je tu, sigurna zona, znam gdje je Šank, Bambusićan i sve ok, sve je pod kontrolom. A ovo mi je malo panika, malo mi je prepanika. Tko bolje živi, stand-up komičar ili arhitekt? Nakon 10 godina iskustva. Nakon 10 godina iskustva. Jer ako govorimo da si jedan od 15 oni koji žive od toga, pa 15 top arhitekata, ne kažem da to mora biti pravo. Ja, mislim da arhitekt ima bolje. 15 top arhitekata mislim da im je bolje. Misliš ne? Da. Dobro, ajde 15, malo smo nerealni, ali recimo neki prosjek. Da. Pa misliš kao možeš se dobro živjeti od stand-upa. Od stand-upa? Pa da, to je standardno pitanje. Ima li tu neka granica? Jel misliš da možeš zarađivati tipa duplo više? Nego što nego što zarađuješ sada? Pojma. Ne znam, znači, isto kako i prije 3 godine nisam znao gdje ću biti sad i prije 5 godina gdje ću biti prije 3. Ne znam, samo kaj sam rekao, sam još uvijek pokušavam samo napisati neke da je smiješno i da je to ok, ali neko će se uhvatiti za to. Nekome će biti smiješno zbog scenarija, nekome će biti smiješno zbog reklame u televiziji, nekome, ali kaj god da bude, mora samo biti ok i kvalitetno i moje. Kaj ću ja s tim napraviti, desit će se neke, ne znam, do sad je do nekle funkcioniralo, ok, vingaču, dalje ću isto nekako probati isfurat, ali sam znam da ne želim raditi od 8 do 4, više nikad, probao sam 2 godine. Znači sa 72 godine će biti stand-up komičar. Ja mislim ili arhitekt koji nema radno vrijeme. Klizno je. Jer ćeš raditi cijelo vrijeme. Večer prije stavim na Facebook kad radim. Od 9 do 10 sam ekipa, ko treba legalizaciju, nek dođe. Super. Je to, ja sad možemo obući gađe. Možemo obući gađe. Sauna skoro zatvara, jel? Dolazi nova grupa. Stand-up komičara. Ovi su malo stariji. Da. Hvala Vlatko što si bio. Stvarno hvala ti. Hvala vam. Cool. I vidimo se na open mic-u. Zovi nas kad ćeš te Može. Ti napiši svojih 10, ja ću probati novih 10 i idemo probati. Kaj bude.